Assalamu alaikum hurmatlı mekendeşler. 5.99 ekan var. Arpa, жүгөрү, жемдер полун тартып көргөзмөкчүмүн достор. Чөп. Бүгүн канча болот экен баалар? Сону билип бермекчимин. Достор, видеодон алса видео лайк басып, суроолорду комментарийде калтыраңыздар. Видеода ката кемчиликтер болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Канчадан шөп? Бул 24 привозной Казакстан. Будай аралаш 5% будай бар. Сону 5% будай. Калган арпа аралаш экен. Канчадан дедиңиз? 24төн. 24 сом. Казакстанский, Доставка бар. Доставка бар дейт. Телефон номер бериңиз да сразу эле. 507 0507 418 418 936. 936. Çala öğretsinler Cemge. Mınaki. Çöp pazar baştaldı. Bugün 14. noyabr 2021 yıl dostlar. Bişkek Çuy Sokuluk mal pazarındayız. Kança olattı ekan mi? 430 lira. Allah Allah. Sizler aldınızlar mı? Topçu yemez. Üstükte öyle aldım. Üstükten 430'dan ha? 450. 450'den deyip bakın. O sıralır. 450 son BD Press. Çiğde. Tak, na çöp. Doğdun çöp ekin. Assalamu alaikum. Kancadan şef? Bağ koyalaks be. Sağlan, alayın atası da. Yeğiz kim eken mi? Gördünüz mü esini? Bazar alamı da. Ötkende tez kavar tartıp ketken. Tak, BD Press. Buna saman eken, saman. Assalamu alaikum aka. Kancadan? O saman 270, 250 diyor. 250 var, nark bedeçi. 370. O saman neyin samanı? Buğdaydı arpa. Arpa saman eken 270 deydi. 250'den verem deydi mi? Verdi BD Press. Жүгөрүнүн паясы бакалы. Жүгөрү бакалына рейстелип чыгыптыр. Мака. Так. Канчадан экен булар? 250 болот. 250? 250'den. Bakalım 250 bolgandan keyin ya. Yo. 250'den. Bakadan sıraq. Assalamu alaikum aka. Жақсысыз ба? Қаншадан сұрап атасыз ба? 250 ба? Жақсы. 250 жүгөрінің бақалдары престеліп тұр. Assalamu alaikum, сіздікі емес? Жоқ. Қанша даватты екен мұны? 380 бе. 380. 153'lük бар екен, ha? 153'lük 380 сомнан. BD Press. O çöp kimdeki? Sizlerdi nasıl bire? 380. 380. Arlaşkan aldı ha? Bede katay koygan bede. Katay kolgan bedi. Assalamu alaikum. Sizgi? Kançadan? 190 som buna. BD Press. 390 som deydi. Dalşa kettigem Cem jaka. Cem ылдыйракта сатат, жолдун боюнда эле. Тартабыз жем, арпа, жүгөрү, бугдай баардыгы. Assalamu alaikum жигиттер. Канчадан жүгөрү? 20 сом. Бул не деген сорт экен? Болсун. Болсун, а? Базар алам деген. Булар чүй бересиңерби? Эң көбү чөз. Kança var ya burada? Şöyle, bir tane. Başka yok mu?
Üçü beremiz deydi mi? 20 so'm. Bayga qanchadan ekan bu? 25. Ama olachi. Bu qancha? 15. Bu 15. 25. Olmaydı qo'y. Qanchadan? 23, 22, 25 gacha so'rab o'tamiz. 23, 21, 22dan beramiz. 21, 22'den verirse nomer beriniz onda. Qanchadan bo'ldi? Nomer yo'q menda. Yok bu. Bunlar geldi. 17 so'mdan mı? Assalomu alaykum. 17 so'm. Yemeğe tartasın o ya. YouTube'da. Bir Bu yol- qanchadan? Bir yol men çıkardım betini görsetmey. Arpamını satma. Ha? 22 qurg'oq. 22 so'm qurg'oq. Görüyor kalsa onu. Dağı var mı yok mu? Bor 15 so'm. Nomerni aytыңыз mı сразу? Hozir 706 0 706 66 66 38 76. 38 76. Ya. Siz de aytыңыз hem. Yani ben numara ben bunu bugün satıyorum baldı başka satmayayım. Başka yok mu? Başka var cazında satam. Ha, yazında satasın. Ma'qul oldu. Arpa satarsa ama yerden tartıp gelsin. Betini görsetten calsın. Ko'rgazganingizni ko'rgazmabman. Tak 10 so'm ekan. Sayız. Qaqta? Только bugün değil mi? Tak, qanchadan ekan arpa? Susamur'un arpası. Susamurdi qanchadan bu? 24 sura otuz. Bugün alganlara söyleşiyoruz. Tushib berasa, dumini. Buğdaychi. Bu da 25. 25. Tak, jugorichi. Şugörü 20 son. 20 so'm. Sırası nomeringizni aytыңыз, bari o'sha kolesо бар да uni. Düttü var. Olganlara. Uyda skladda bardı var. 707 19 91 78. Uşul produksiyalar düngünөн algan kardarlar menen kelişim barda сүйлөшөбүz. Жақсы. Жақсы сатып алыңыз. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qandaysiz? Yaxshisizmi? Nomerni bilasizmi? Aytib qo'ying. Yo'q, aytыңыз da unutib qoldim da. 0500 0500 18 18 89 89 75. 75. Qanchadan deysiz? Gruppalar 16 oldu. Bugun 17. Qanchadan bo'ladi? Daha çık beresiz. Tushib berasiz-a? Söyleyeceğiz. Shundan birga chalaverasizlar. Ha, bunaka. Sigara. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi ekan? Cho'ng-cho'ngmi? 16 so'mdan mesni. 16 so'm mesni. Kemi var. Kemi var ha? Qancha tonna var bundan? 2,5 tonna. 2,5 tonna. Aytыңыз da jugar. Ya. Nomeringizni aytыңыз mı? 557 557 103 103 303. Chalaverasizlar do'stlar buni. Qurbon degan yigitga qaqda turadi bu? Beshko'rikda ekan. Bunday cho'ng-cho'ng bo'lgan ekan. Arpa u? Qanchadan? 25 dan ekan arpa. O jemgech aralash. Aralash 24. 24 ha? Yaxshi. Qanchadan shu? 22? 22 deydi. Assalomu alaykum aka. Qanchadan bular? Aralash. 25'ten. 25. Buna jugorish 22'den. 22'den. Ulardan var mı? Kaletse? Var. Nomer veriniz onda. 0777 21 93 07. Dostlar chalaverasizlar, bari ekan. Jugori, arpa, aralash, travlyoniy barda bor ekan. Tak, mesni ekan 18 dan. Mesni. Ko'p olganda 20 dan bo'ladi o'xshaydi. Qanchadan ekan bu? Aralash. 24. Tozasicha. Tozasi 23. Tak, buna 18 dan ekan. Olar qanchadan? 22. 22. 20 dan topsa bo'ladi ekanda. Do'stlar, videoni oyoqlaymiz. Video yoqsa like bosib, so'rovlarni kommentariyada qoldirib o'tingizlar. Biz ham muzolar topamiz.